Mapmapod di unta mga hawa Ewaday pungkat kadwa Yawaday di mun halhaliwa Inang cimpun waday problema Mapmapod waday ahawa Ewaday pigolgola Yawaday kami nasahe Itong nado an mamable Mas karo luhi Kristo'y nun plano Yama idum isturbo Waeha imbabalik nalilima Yawaday pangitigan ni angan At dayu hanun ahawa Kristo di unudon yu Kahiyay mangi pangulo Pamilya ang bangunon yu Od dayu an aamoda Bendisyonan niyo dida Tawada di punanda Pamilya an